Na kioscima je novi broj magazina Geopolitika, Rockefelleri i Rothschildi. Prava istina o njihovom uticaju i moći. Igor Ivanović, Srbija, lider u kulturi na Balkanu. Akademik Vasilije Krestić, memorandum je zvezdani trenutak Akademije. Paolo Borgognone, jedan od najznačajnijih italijanskih mislilaca mlađe generacije, u intervjuu za Geopolitiku, okrenuti se perspektivi političkog patriotizma i ekonomskog socijalizma. Dr. Jelena Panomarjova, autor knjige Razbojnička država Kosovo u svetskoj politici, govori za Geopolitiku, albanizacija pretnja za Balkan i Evropu. David Icke, legendarni britanski istraživač, autor 20 knjiga prevedenih na brojne svetske jezike, u intervjuu za Geopolitiku, globalna zavera. Gradite svoj identitet. Čitajte Geopolitiku. Dragi gledalci Narodne televizije i slušalci radija koji se sluša, Snaga naroda, dobrodošli u emisiju Aeroput, naš Aeroput. Ja sam Velibor Vukašinović, urednik i voditelj ove emisije, a naš današnji gost je dr. Nenad Gojković, direktor, nekadašnji direktor u Sokolu i direktor prvog sektora SDPR-a. To je bila organizacija koja se bavila, to je sadašnji Jugoimport, u stvari organizacija koja se bavila prometom naoružanja, trgovinom naoružanjem i vojnom opremom. Tema naše večerašnje emisije će biti 5000 super galebova za američko ratno vazduhoplovstvo. Čitava priča iz današnjeg ugla izgleda naučno fantastično, međutim, to je jedna potpuno realna stvar. Moj večerašnji gost je potpisnik memoranduma o razumevanju, memoranduma o understandinga, o razumevanju sa ljudima iz General Dynamicsa nakon odluke američkog vojnog i političkog vrha da sa nama se potpiše takav sporazum. Ja ću zamoliti našeg gosta da nam napravi jedan uvod i da nam ispriča kako je to zapravo počelo, ko su bili učesnici u igri, da li je tu bilo i nekog saporta i podrške sa američke strane među našim ljudima koji su živeli u Sjedinjenim Američkim Državama. I reći ću prepustiti gospodinu Gojkoviću. Gospodine Gojkoviću, dobar dan, dobrodošli u emisiju Naš Aeroput. Dobar dan, drago mi je da ste me zvali. Mogu vam reći da se izuzetno prijatno osjećam i drago mi je ne zbog mene, ja sam to prošao i to je iza mene. Međutim, drago mi je da to ostane zabilježeno ili zapisano nekim tamo budućim generacijama, pošto vidim da je kod nas u modi uvijek počinjati od nule, kao da ništa prije toga nije bilo. Pa mi je želja bila da i na ovaj način to bude zabilježeno, a inače ovo je zabilježeno prije 2-3 godine.
sticajem okolnosti, ovo vam navodim kako je došlo do cijele priče da bude zabilježeno. Odveo sam unuka i unuku na aerodrom u Muzej vazduhoplovstva. Da im pokažem gdje sam radio, šta smo radili. Jer sam radio u Sokolu 15 godina. Tamo ste imali više primjeraka aviona koje je proizveo tamo je bio i Galeb 2, tamo je bio Kurir, tamo je bio zapravo Kraguj, tamo je bio Galeb 2, tamo je bio Orao, tamo je bio Galeb 4, tamo je onaj helikopter nije S-55 koji je radio na Sokolu, to je ruski helikopter koji je Pandam S-55. Tako da sam prolazeći kroz muzej objašnjavao im gdje, šta, kako i tako dalje. I sad kad smo izašli ispred muzeja, pokazivao sam im na onom placu iza muzeja avione i objašnjavao koji je koji, 522 čak i tako dalje. I naišao je Aleksandar Koloko, gospodin Aleksandar Koloko, kojeg nisam znao i rekao mi je, znate vi da smo mi prodali Amerikancima avion. Rekao, znam jer sam ja kreator toga, kaže on, molim. I ja mu ukratko opišem šta se dešavalo. I onda mene Aleksandar Kolo počne da moli da ja to zabilježim. I da ostavim pismeni trag muzeju. Još mu ja dodam kako imam gomilu dokumentacije koju sam sačuvao, znajući da to nikom više neće trebati. I odlučim da sjednem da pišem. I mogu vam reći da sam kroz 3-4 mjeseca, rekao sam da to neću odmah napraviti. Poslije 3-4 mjeseca sam ja to napisao, uobličio i predao muzeju rukopis. Sa kakvom porukom? Sa zanimljivom porukom? Znajući ko smo i šta smo i gdje smo. Ja sam napisao poruku, posvetu u stvari na ovom dokumentu, na to dokumentu koja je identična kod mene i u muzeju, pošto postoje dva primjerka ovog dokumenta. U poruci piše: nadam se da će ovo poslužiti da ne počinjemo uvijek od nule, već da nastavimo tamo gdje su prethodne generacije stigle. U prethodnim emisijama smo baš insistirali na tom momentu kraj tog perioda mira nakon Prvog svjetskog rata, znači 39. godina i početak ratnih operacija u Poljskoj. Naša aviokompanija Aeroput ima 14 modernih za to vreme savremenih aviona. Naša vazduhoplovna industrija u 6 fabrika proizvodi avione i to veoma prestižne avione tog vremena. Tako reći vrhunske avione. Naše fabrike proizvode, 3 fabrike proizvode motore, fabrika Teleoptik, 2 fabrike se spajaju, Teleoptik kasnije, ali fabrika Teleoptik proizvodi instrumente i ona biva jako značajna u vašoj kasnijoj priči. Isto se dešava, naime, da bismo situirali vreme kada se sve ovo dešavalo, znači 87. godine, smatra se da je 87. godina najbolja godina u istoriji jugoslovenskog aerotransporta, sa oko 5 miliona prevezenih putnika, 40 i kusur hiljada tona robe koja je prevezena sa jako mnogo, 10 širokotrupnih aviona koji lete širom sveta. Znači mi smo neki centar između istoka i zapada sa jako razvijenim letenjem za Ameriku. Vi ste u ostalom, kada ste išli da potpisujete taj ugovor, leteli Jatovom desetkom. Sve je to bilo povezano. Adriatic klasom. Adriatic klasom. Znači biznis klasom koja sad malo postaje sporna, hoće li uskoro biti ili ne. U svakom slučaju, to je taj vrhunac. Vi idete da potpišete memorandum o razumevanju koji je imao jednu pripremu logističku i tako dalje, o prodaji 5000 Galebova 4, ne samo u Americi, nego čitavom NATO paktu. I svim zemljama koje su imale u naoružanju avion F-16. F-16, tako je. Znači, to je neki vrhunac. U isto vreme se u našim fabrikama Sokol Mostar i Utva Pančevo radi reorganizacija, izgradnja, dogradnja kapaciteta da budemo jedna od 5 zemalja sveta koje proizvode nadzvučni avion. Ja bih vas sada, obzirom da sam nekako situirao vreme
opet nam se desilo nešto ružno, je li tako? 91. Nažalost. 92. godine uvođenjem sankcija, sve se to raspršilo kao mehur od sapunice. Ugovor nije realizovan, ali je definitivno voljom vrha vojnog i političkog vrha Sjedinjenih Američkih Država ovaj memorandum of understanding bio potpisan. Na vama je, evo, pokazat ću i kako je izgledao taj uz gomilu druge dokumentacije, taj ugovor koji je govorio o tome da mi prodajemo 5000 galebova 4, da naša vazduhoplovna industrija odrađuje 5000 galebova 4 zemlji odakle je potekao avion. Zemlji odakle je potekao ovaj avion, znači da smo tu imali jedan tehnološki proizvodni vrhunac. Izvolite objasniti okolnost. Što se tiče tehnološkog, poslije će vratiti na samu priču iz početka. Ali kad kažete tehnološki vrhunac, ja kad sam prvi put pokazao Amerikancima u našoj ambasadi u Washingtonu jedan propagandni film o našoj vazduhoplovnoj industriji koji je bio dosta skroman. I za one uslove bio skroman, a ne sada. Ovaj Amerikanac koji je poslije bio jedan od ključnih igrača u cijeloj priči je s nevericom to gledao i rekao mi: jeste ovo snimili u Francuskoj? Ja sam rekao: snimili smo u fabrici u Sokolu koju ćete posjetiti. Snimili smo u Žarkovu, na Batajnici. U Utvi koja je proizvodila? Utvi, to su prvoj petoljaci. On me gledao s nevericom i on je poslije sljedeći dan i on je išao za Jugoslaviju u jednoj delegaciji General Dynamicsa koja je u junu boravila u Jugoslaviji, a ja sam sticajem okolnosti i poslova morao ostati u Washingtonu. I onda sam ja zamolio svoje, u stvari izdao sam naredbu da me svaki dan obavještavaju šta su radili, gdje su bili, kako su se ponašali do najsitnijih detalja. Ovo pričam i zbog sljedeće stvari. To što su bili u šoku kad su bili u Žarkovu, kad su bili u Vocu, kad su bili u Orlu Rajlovac, to je bio šok za šokom. Ali kad su došli u Mostar, interesantno, cijelu priču pričam zbog tog Mostara. Kad su došli u halu sklopova, u plastmase, bio je autoklav. Dug nekih 80 metara s promjerom usta od 4 metra. Gdje se pekao kevlar, već u to doba smo pekli kevlar, i gdje se plastmase oblikovale i radile. Jedna od faza proizvodnje. I kad su Amerikanci došli do autoklava, Royce Kaplinger je prišao vratima autoklava i počeo kucat rukom. Da li je to stvarno? Da li je karton? I sad ovi u čudu iz fabrike su bili u šoku, ne znaju šta radi. I meni, Gavrilović, koji je bio zadužen da mi svaki dan šalje izvještaje, to napiše u informaciji. I dobro, oni su poslije otišli za Zadar, pa su onda išli u Dubrovnik. U međuvremenu sam ja završio svoju posjetu u Washingtonu, ja se vratio u Beograd. I sad kad je ta delegacija General Dynamicsa, bilo njih 5-6 delegaciji, potpredsjednici firmi i tako dalje, a ovaj Kaplinger konkretno, on je bio direktor plasmana aviona F-16 van SAD. Da, za čitavu planetu zemlju. Za planetu. Inače potpukovnik, penzionisani, pilot, instruktor F-16 i tako dalje. I kad su izašli, mi smo ih sačekali gore u vili preko puta, našoj vili preko puta Muzeja afričke umjetnosti. Gore su bile dvije vile, jedna za goste gdje smo primali. I postrojila se delegacija koja ih je primala. Ja sam bio u toj delegaciji, generali su bili prije i poslije mene. I oni kad su izašli iz kola, Royce Kaplinger je preskočio sve. General je došao pravo meni. Čestito mi i izvinuo se što se tako ponašao zbog podcjenjivanja i što je bio podcjenjivački se odnosio kad je bio u Washingtonu. E sad, nastavak priče. Kad sam išao da potpišem Memorandum of Understanding u Fort Worthu, Dallasu. Sa mnom su bili čuveni Fort Worth, kraj Dallasa, hala duga jednu milju, u kojoj je radilo 35.000 radnika. Na avionu F-16? F-16, s tim što je jedna četvrtina, jedna petina hale bila zatvorena, tamo se B-2
montirao, leteće krilo. Nevidljivi bombarder. I pisalo je zabranjen ulaz B1 montaža. Samo da pomenem da je B2, taj čuveni bombarder koji je po primjerku bio vredan milijardu i nekoliko stotina miliona bio konstrukcijsko delo našeg inženjera Gašića. I sad, prilikom posjete, i bio je Petar Stanić, pomoćnik vojnog izaslanika u delegaciji sa mnom, i bio je Šafarik, Jaroslav Šafarik, zamjenik direktora VTI, pukovnik. I sad, onaj kurtoazni dio koji smo bili, sad hoće da nam pokažu halu, to gdje se radi. Ja sam bio u šoku, mislim, 35.000 radnika pod jednim krovom. To je autocesta koja ide okolo, u sredini je montaža, odnosno proizvodnja, sa strane su tehničke službe. Sve što su mašine, ono što sam ja vidio, imali smo mi u Sokolu i u Jugoslaviji, bukvalno sve. Jedina razlika je bila, pred našim radnicima su bili crteži, a pred njima su bili ekrani. To je jedina razlika bila. Sve ostalo, alati, sve isto. I sad mi smo išli onim vozilima za golf, automobilima, po hali, jer to su hala duga milju, kilometar i 800 koliko. I sad smo išli u jednom pravcu, pa smo krenuli pored onog paravana, pa na drugu stranu i dođemo do autoklava. Oni imaju 4. Potpuno isti proizvođač, jedini u svijetu. Da. Ja kažem ovom direktoru proizvodnje, rekao, hoćete stati, pošto Royce Kaplinger sjedi iza mene. Rekao, hoćete stati, on stane, sad o meni objašnjava šta su to autoklavi, šta se radi s njima i tako dalje. Ja mrtav hladan izađem. A objasnite gledalcima, ja znam šta je autoklav. Objasnite zato što je veoma važno da ljudi shvate. Autoklav je u stvari gdje se pod pritiskom i određenom temperaturom vrši pečenje kevlara, plastmasa, oblikovanje i tako dalje. Kompozitnih materijala, to je. I sad ja dođem do ovog jednog autoklava i počnem rukom kucat. I sad ovi u čudu gledaju mene. Niko ne zna za priču, čak ni moji, ne zna ni Šafarik, ni Pero Stanić. I ja kažem ko za sebe i gledam u Roycea Kaplingera. Koji je to uradio u Sokolu. Jes, rekao, vidi, pisti naš. I sad, ništa, oni kurtoazno šute, mi opet sjednemo u kola, u one automobile, idemo okolo i vratimo se u salu. I kaže Royce Kaplinger njima u sali, to je direktori njihovi iz Fort Worta. Kaže, dužan sam objašnjenje zašto je gospodin kucao. To sam ja isto radio kod njih u Sokolu, pošto imaju isti autoklav ko mi. Kod nas 4, u njih 1. Deo naše prirode, vraćamo sa zadovoljstvom, je li tako? A što se tiče samog posla o kojem je riječ... Ako nemate ništa protiv, da samo kažemo da je Galeb 4 školsko-borbeni avion, ponos našeg vazduhoplovstva, da je u našim uslovima, znači u kooperaciji, to je osnovnoj kooperaciji Sokola i Mostara, znači finalizator, bila uz mnogo još kooperanata i prve petoljetke, čitave naše namenske praktično industrije, proizveden 91 avion. Znači 2 prototipa aviona, a 6 produžni, da, to je takozvana predserija aviona i sve ostalo su bili avioni, nekih 15-ak aviona nije isporučeno, 6 aviona smo prodali i Burmi. Burmi, nisu isporučeni avioni, postoje još uvek negde trupovi tih aviona koji nisu finalizovani zbog onoga što se desilo zbog raspada naše države. Taj avion je na svim, u stvari on je prvi put viđen i prvi put se javno pojavio 1983. godine u Burževu. U Parizu je javno na međunarodnoj izložbi aviona. Sledeće godine, 1984. se pojavio i u Fanoboru. 1985. godine su se pojavili i jedna velika ekipa je išla, pojavili su se i Oro i Galeb 4 na Burževu 1985. godine i praktično je krenuo život tog aviona. Još jednu stvar bih pomenuo, da je nedavno, početkom ove godine, otvorena arhiva CIE. Da. Arhiva CIE gde je nedvosmisleno napisano mnogo ranije da je to jedan superioran, kvalitetan avion koji i sve je to uvod u ovu vašu priču. Nama su Amerikanci sami iz General Dynamicsa, kad su napravili analize aviona,
poslije posjeta Žarkovu, Sokolu i toga svega ostalog što je bilo. Oni su napravili analize koje su bile kvalitetnije i bolje od naših. U smislu da su još više dali plus avionu nego što smo mi smatrali da je. Jer smo mi bili, kako bi rekao, u izvjesnom smislu i skromniji. Nismo bili skloni pretjerivanju, pa smo sve držali sa rezervom i nekako smo mislili da smo objektivni. Međutim, Amerikanci su nama otvoreno rekli, kad su ušli u cijelu igru, da je to avion za prvu polovinu 21. vijeka. Da je po svojim karakteristikama, bez obzira što mu je motor loš. Mi smo bili limitirani motorom. Motor je bio, Viper je bio na vrhuncu razvoja, dalje se više nije mogao razvijati. I naši su u VTU... To je po licenci Rolls-Royce-a, Viperov motor koji je rađen u bio limitiran snagom u stvari. Limitiran, potiskom i tako dalje. I onda su naši već razmišljali da se o Super Galebu da se nadomjesti drugim motorom. Sticajem okolnosti kad smo boravili u Fort Worthu za potpis ovoga Memorandum of Understanding, tehnički direktor firme General Electric iz St. Louisa je doletio njihovim fabričkim avionom da nas vidi i uručio mi je 2 primjerka prospekta njihovog novog turbofenskog motora. Ovi su u Fort Worthu odmah to analizirali, čak su zaključili da su čak i vezne tačke tog turbofenskog motora odgovaraju sa frezovanim okvirom na koji se inače motor Viper kačio. Tako da smo bili na putu da taj dio problema riješimo. To je bio 45% jači motor? Bio jači, manja potrošnja, tiši. Sa manjom potrošnjom, tako je. I sa mogućnošću automatski da se poveća podesna sredstva, da se povećaju nosivost, znači nosivost podesnih sredstava. Tako da su Amerikanci sami rekli da je to avion 21. vijeka. Tehnološki je bio vrhunac proizvodnje kao Hawk i Alpha Jet. Zato što je na tako malom avionu primijenjena tehnologija integralnih oplata. A to znači krila se nisu radila na klasičan način sa rebrima i uzdužnicama i limom preko, već su bile pločevine koje su na numeričkim mašinama, CNC mašinama glodane i prilikom glodanja pločevine smo kupovali od Pechinea. Pechinea je čuveni proizvođač durala za avionski. Jedan je Alcan, drugi je Pechinea. Mi smo iz Pechinea kupovali pločevine za Orla i za Galeba 4. Prilikom obrade su rađene rebra i uzdužnice, znači dubljene su iz te pločevine. Špenu koja je otpadala smo prodavali Pechineu po istoj cijeni po kojoj smo kupovali pločevine. To što oni pretapali i ponovo radili? Ponovo pločevine. Kad se naprave gornjaka i donjaka, one su se lijepile. I tako se dobijala krila, integralne oplate. Kažite, veoma bi interesantno bilo da kažete. Tako isto, izvinjavam se, i kod Orla bila samo s tom razlikom, pošto je Orao visoko krilac, njemu su se krila kačila log boltovima za trup, a kod Galeba 4 u velikom helingu su se spajale krila i poslije prvo se krila spojila u helinga, a onda su se prenijela i kačila pod trup. Interesantna stvar je, ono što sam malo pre htio da kažem, je koga smo imali u konkurenciji? Imali smo Hawka, imali smo veoma ozbiljnu konkurenciju koja je uzdravala. Kad je počela cijela priča, Dragan Ekonomović mi je poslao jednu... To je bio tadašnji vojni ataše. On je bio tada vojni izaslanik JNA u Vašingtonu. Još jednu stvar bih htio da kažem. Da ste vi kao direktor prvog sektora u SDPR-u bili pretpostavljeni, da bih objasnio gde je vaša pregovaračka moć, pretpostavljeni svim vojnim atašejima u svetu, sem Vašingtona, Moskve, Londona i Pariza. Znači, vi ste imali jako veliku, u stvari, funkciju u to vreme. Armija je određivala... A samo 39 godina, koliko se sećam. Da. Armija je određivala, to mi je bila smetnja najveća. Što sam civil,
Bili ste mali, on? Jel da? Zvali su me mali jer sam bio najmlađi, svi su mi mogli očevi biti, svi oni generali. Čak mi je bilo neugodno jednom kad sam bio na sastanku kod pomoćnika saveznog sekretara za vojno-prirodni sektor, bio je general Aca Stamatović, pomoćnik saveznog sekretara. I sad svi generali formacijskih instituta i svih ostalih komandi su sjedili kod njega. Ja kao klinac osjećao, jer svi mi po godinama mogu očevi biti. Da, vi ste bili jedan ambiciozni doktor nauke, tako mislim, čovjek koji je imao znanje, ekonomska znanje. No da se vratimo na to, ko nam je bio konkurencija? Evo ovako, da završim, znači ovo, Dragan me je koncem oktobra 1989. poslao jednu depešu u kojoj je pisalo da Amerikanci se spremaju da raspišu tender za opremanje svoje vojne akademije avionom za obuku i imamo li mi avion za tako nešto. Onda sam ja rekao imamo Galeb 4. I rekao pošto idemo u to, u startu ćemo projekat zvat Sarajevo. Tako sam, imaju dokumenti dole u muzeju vazduhoplovstva koje sam poklonio. To je vaš rodni grad. To je moj rodni grad i ja kažem s dužnim poštovanjem Beograda. Beograd je nešto drugo. Beograd je, mislim, metropola. Da. Beograd je nešto sasvim drugo. A Sarajevo je, ja kažem, nekako priraslo sam za srce i tu sam rođen, tu sam stekao spoznaju osnovu. Dobar je kodni naziv bio, moramo priznati. I rekao, kodirani naziv će biti Sarajevo, pošto tad nije bilo interneta, nije bilo, već se slalo ili faksom ili depešama ili rekao Sarajevo i znamo o čemu se radi. I onda smo mi poslali informativnu jednu ponudu koja je, cijena aviona je bila $3.400.700 miliona sa motorom i opremom, znači koja je ugrađena. Otprilike takva je otišla u Burmu. Takav je avion otišao u Burmu. Kad su Amerikanci poslije to vidjeli, oni su rekli mi vam dajemo $2 miliona za strukturu bez da se pogađamo. Ostalo je naše. Motor, oprema je naša, 2 miliona dobijate, znači 5.000 aviona, to je $10 milijardi. I to je apsolutno bilo isplativo, tako? Čekaj, 2 miliona, da li se možda sećate neke cifre koja je bila zarada iz tog posla? Ako je to, znači čista zarada je trebala biti negdje, ja mislim, između, sa petoljetkinim dijelom, negdje između 500 i 800 hiljada najmanje. Znači skoro milion. Skoro milion i 5.000, to je $5 milijardi. 5 milijardi čistih para. I kako je to teklo? I onda sam ga zamolio, kad sam polazio u taj cijeli posao, ja sam utvrdio kako i šta. Pa sam rekao ovako, prvo moramo imati proizvod, drugo moramo napraviti reklamu, treće moramo imati trojanskog konja s kojim ćemo ući u Ameriku. Ne možeš ti sam ući. Mislim, može, ali po koju cijenu. I četvrto, iskoristimo našu dijasporu koja je u Americi. Ima inženjera, ima ekonomista, ima ovih, ima onih, da vidimo. Što se tiče proizvoda, imali smo avion koji je bio vrhunski. Mi smo znali da je vrhunski, ali da je baš toliko vrhunski, to su nam Amerikanci rekli. To nismo mi rekli. Da, oni su imali kriterijum da ispitaju. Oni su imali kriterijum svoj i kad su oni ostali frapirani tim avionom i kad su sami rekli da je to avion za prvu polovinu 21. vijeka, sve je bilo jasno. Po karakteristikama je bio Pandam Hawk. Apsolutno. Alfa Jet je bio u prednosti samo zato što ima 2 motora i ništa više. Da. Samo zbog toga. Inače, što se tiče performansi aviona, oni su napravili, Amerikanci su rekli to je avion za sebe. On je klasa za sebe. Da. S njim ne može niko. Ne bih se mogao uporediti drugim očima. Pandam su nam bili L češki, R Maki, Italijanski MB i Maki, to su bila 2 aviona talijanska, bila je Fugat francuska, bila je Casa španska, bio je Hawk Alfa Jet, argentinski, bio je argentinska Puma, čini mi se da je Puma. Uglavnom, u konkurenciji je bilo negdje oko 12
aviona takmaca s tim što su oni davno prije nas načuli su to i došli su u Ameriku. Da. Oni su čak i letli, mnogo njih je letlo po Americi. I na kraju je ispalo da je Hawk, sad Amerikanci s Hawkom čeprkaju, ali nisu zadovoljni s njim kao što bi vjerovatno bili sa G4 i Grumman je uzeo radio sa Hawkom, sa Englezima, da. a General Dynamics je trebao raditi sa nama. Znači imali smo avion. Što se tiče marketinga i EPP-a, pošto smo kasnili, onda sam zamolio Petra Sanića i Dragana Ikonomovića da nađu nekog novinara koji je objektivan, koji je priznat i poznat u Americi, ali u stručnom dijelu Amerike, među vazduhoplovcima, među vojnim pilotima koji ga koji poštuju. Koji piše za neki časopis koji testira avion, tako? Koji je priznat među njima i koji je poštovan. I onda su oni iskopali Jeffrey Ettela. Jeffrey Tell, da. Jeffrey Ettel. I prvi put kad je došao ovdje u Jugoslaviju, ja sam imao strašnih problema. Ja sam bio njemu napravio program kako sam ja zamišljao da treba. Pomalo me nisu zatvorili pravovjernici. Da. Kako njega, on je cija, on je preko ljudi, shvatite. Mi kasnimo. Za nas se mora čut. U Americi lete avioni. Naši ovdje. Mora neko znati ko smo, šta smo. Amerikanci ne znaju za nas uopšte. Znaju za Dubrovnik, znaju za Tita i za Sarajevo. I ništa više ne znaju. Koja je Jugoslavija? Sarajevo zbog olimpijade. I na jedvite jade ja izguram taj program. Jetel stvarno dođe, mi mu nije ništa tražio. Platimo Adriatic klasu jata iz New Yorka. Smjestimo ga ovdje u Jugoslaviju, koliko se sjećam. Jeffrey Tell dođe jatovim avionom DC-10 iz Amerike. Desetkom, Adriatic klasom. Da. I po programu vidi muzej, ode u Žarkovo. Bio je na Batajnici. U Žarkovu je bio Vazduhoplovno-tehnički institut koji je projektovao Galeba 4. Koji je projektovao, tamo su mu inženjeri objasnili, naravno nije vidjelo sve, ali je vidio ono što je trebao da vidi u tom trenutku. Bio je u Vocu, na Batajnici u stvari. Vazduhoplovni centar, se probaju avioni. Onda je otišao u Sarajevo da vidi gdje se motori rade u Rajlovcu, posjetio Olimpijski grad, bio u Jablanci na odlasku iz Sarajeva, bio je u Jablanci u muzej bitke na Neretvi, u Mostaru bio u fabrici i vidio što je fabrika. I vidio Kujundžilu, naravno, Stari most. Stari most, da. I bio u hotelu Ruži. Jeo japrak i spavao u Ruži. Spavao u Ruži, tako je, to znam. I otišao u Dubrovnik. Bio u Dubrovniku 2-3 dana i vratio se u Beograd. I kad je došao, letio je u međuvremenu, kad je bio na Batajnici, letio je Galeba 4. Kad je došao u Beograd, onda mi je rekao s vrata odmah, gospodine Gojkoviću, ja vam dovodim da se odmah dogovorimo, CNN, NBC i sve nezavisne televizije, da se vrti 24 sata vaš avion. I šta kažu pravoverci? Kažem ja njemu ovako, rekao, Jeffrey, ovako da se mi dogovorimo. Aj prvo da vi ove utiske slegnete koje ste sad, to što ste sad vidjeli, da vidimo tekstove. Da vidim, to je bio januar. Pa kad tekstovi izađu, onda ćemo napraviti drugi sljedeći program, pa ćemo ići korak po korak. Dobro kaže. A sad, mene ovi pravovjernici počinju proganjati, već počinje prozivanje koga sam doveo, tekstovi ne izlaze. Za koga radiš? Jednostavno, oni ne shvataju da ti stručni časopisi, tekstovi se šalju mjesecima unaprijed. I sve je to popunjeno. Naravno. Ne može sad od danas do sutra ko za Novosti ili Politiku danas napišeš, sutra ujutro se objavi. Ne može, ne ide tako. I njegovi tekstovi počnu izlaziti tek negdje u junu ili možda i kasnije. Ali to je bio šok kad su ti tekstovi počeli izlaziti. Prvo što je čovjek pisao, ne bi naš novinar opisao i namjensku i našu istoriju i kvalitete Galeba 4 i helikoptera i to je bio drugi šok. Sad pravovjernici su, koji su me do jučer napadali, sad su rekli kako su oni zaslužni što su doveli Jeffreya. Jer zahvaljujući njima, Jeffrey je došao, pa evo kako je on pokazao se i tako dalje. Nažalost, nismo bili u prilici da dovedemo te televizije, da se to vrti, jer je poslije sve otišlo u drugom pravcu. Znači, to je što se tiče novinara.
Tako da smo bili smo puni stručnih časopisa u Americi. Negdje od jula mjeseca 90. I treća stvar koja je bila u pitanju, naći trojanskog konja. Tako ja kažem, trojanski konj. Možda je ružna riječ, ali bukvalno je tako. Ali u biznisu je to tako. Sam se ne može ući, isuviše ozbiljan posao. Drugo je kad se prodaje marmelada ili ajvar, ali ovo je posao vrijedan milijarde. I onda ja zamolim ove gore, dogovorim se sa Draganom i sa Perom, da dovedu ove kompanije, da zovnu, da razgovaraju i tako dalje. I sad su oni dolazili, bili su u januaru, pa su dolazili poslije opet u ambasadu po pozivu i tako dalje. Međutim, ispalo je da su sve rezervisane. I korektno su nam rekli. I Boeing, i Douglas, i Grumman, i sve te ozbiljne kompanije su rezervisane. Pojavile su se neke konsultantske, takozvane konsultantske firme koje nemaju veze, koje nisu, tražili su da nam konsultuju s kim ćemo, kako ćemo, da pare uzimaju i tako dalje, što nije dolazilo u obzir. I sticajem okolnosti se pojavio Giant Dynamics. Bio je prvo u januaru negdje, prvi put početkom januara, nekad sam ja sam bio negdje koncem januara. Ali njihov predstavnik nije... Jean Damers. Ime čovjeka. Taj koji je prvi put bio. Ne znam ko je prvi put bio. Uglavnom, on je bio dosta hladan i čak ne znam da li je obavijestio Giant Dynamics centralu. Da. Međutim, poslije posjete Roysa Kaplingera i ove ekipe direktora koji su došli, jer su oni došli u posjetu poslije posjete generala Oaksa u maju mjesecu. U međuvremenu smo obezbijedili da general Oaks, koji je bio komandant vazduhoplovne, ove pilotske akademije njihove, združenog štaba, jer svi se piloti i za Kovi, za Air Force, svi se oni tu školuju i poslije se raspoređuju. On je došao... Ta akademija se, samo da vam kažem, zove Peter Sheehan. Po našem Petru Sheehanu, koji je izgubio život u Vijetnamskom ratu. Ali je naši gore list. Da. I uglavnom Oaks je došao, a i to je priča za sebe, anegdota. Oaks je došao, lično je vozio avion Boeing 707. Da. I sad su ga Talijani, znajući zašto dolazi u Jugoslaviju, držali iznad Italije sat i po dva. Kao gužva je na nebu, nije povoljno ovo i na kraju im je Oaks ispsovao ih, ko Amerikanac brutalno je došao, sletio na Batajnicu. Kad je on sletio, po protokolu su ga sačekali Ončevski i ne znam još tamo koji generali. Angel Ončevski, je li tako? Jeste. A tu i ja smo sjedili u kancelariji... Tu si u to vreme komandant vazduhoplovstva. Komandant vazduhoplovstva. Mi smo sjedili u kancelariji komandanta Batajnice. I mene to spita, kaže, druže Gojković, ili stvarno mislite da mi možemo Amerikancima prodati avion? Ja njemu kažem što sam rekao generalu Jovanović kad me pitao, jer vi ozbiljno mislite Amerikancima da prodate avion? Ja sam rekao ovako, znate šta, druže generale? Nije izazov prodat Arabu frižider. Trebam 12 mjeseci u godini. Izazov je prodati Eskimu, trebam 12 dana u godini. Da. To je za mene izazov. A ovom treba nesretniku cijelu godinu. Sjajno. Ali ovog treba ubijediti, ako neko frižider za tih 12 dana, da će biti mrtav čovjek. Da. Naravno, general Ivanov se nasmio, tu je to isto primio kao šalu. I sad kad su oni letili, jer su bili dvije grupe pilota, jedni su došli 5 dana ranije pa su išli u Zadar, išli su u Mostar, išli su u Titogradu, u Podgoricu, dole gađali su, imali su gađanje i tako dalje. U centru za gađanje i raketiranje bombardovanja Galebu 4. Dole na Jadranu, jeste. A general Oaks, Lynn, kako se zvala ona pilot za Kovite, i još jedan su letili ovdje u Beogradu. Da, u Batajnici. U Batajnici. I kad su završili letenje, onda su svi generali i ja, stali smo jedan špalir tamo u hodniku prije menze i onda nas je, tad je tek
TUS sačekao Oaksa kad je izašao iz Galeba 4. Da. Pozdravili se i onda je on upoznao ga sa ovim generalima koji su tu i kad je došao do mene rekao general Gojković, ja se nasmio. Da. Rekao, hvala druže generale. Kad je doktor Gojković i tako. Uglavnom, tad je ova Lin rekla da je to avion koji može napraviti Covita beskonačno, neograničeno, ali da ona više nije mogla podnijeti. I da je zato prekinula. A ona je bila specijalista za Covita u američkom vazduhoplovstvu. Ona ga je čak aktivirala i bacala. Covit je jedna nepravilna figura, da bismo gledalcima objasnili. Okretanje aviona oko sve tri ose. Tri ose iz koje gotovo nemoguće izaći. To je zapravo nešto u što se može slučajno upasti, ali je jako značajno i jako bitno da se avion može izvaditi iz tog Covita bezbedno za pilota. Poslije drugog, trećeg Covita se nemoguće vađenje, ali Galeb je mogao, ona je rekla... Galeb je neograničeno mnogo zbog aerodinamike koja je bila... I konstrukcije i tako dalje. Uglavnom, poslije te cijele priče, mi smo imali, Amerikanci su prihvatili da budu naš trojanski konj. I tako je došlo, između ostalog, bilo je tu još aktivnost, naravno. Došlo je do potpisa ovog memoranduma, s tim što smo u decembru prije toga, kad su bili u Jugoslaviji, ta njihova delegacija, onda smo potpisali ugovor o zaštiti informacije. Povjerljivosti informacije koje se razmjenjuju, a u stvari to je uobičajeno i to je korak pred... Ima jedna pomalo i anegdota vezana za taj period, vrlo dobro sam je zapazio. U decembru mesecu 90. godine general Anton TUS, komandant našeg ratnog vazduhoplovstva, je otišao u Ameriku i sreo se sa komandantom Združenog generalštaba, generalom Colinom Powellom, a poslije toga... Ali interesantna stvar i anegdota je kako ste vi prestišavali generala Antona TUS-a. Da li biste objasnili to? Ja sam... Znali ste inženjerski o projektu, a doktor ste pravnih nauka i ekonomije. Pa dobro, ja sam ekonomista. Ekonomista, u redu, ali sa doktoratom sticajem okolnosti, muka me natjerala jer bio sam sit onih inženjera koji su popili pamet cijelog svijeta u fabrici. Da. I onda sam sticajem okolnosti učio šta je avion. Vi ste preveli na naš jezik sve to. Uzimao sam knjige od inženjera i čitao šta je gornjaka, šta je donjaka, šta je pretkrilce, zakrilice, kormilo visine, kormilo pravca. Mislim, neke osnovne stvari da nisam baš da ne znam. Od toga, naravno. I sad, mi smo imali koordinacioni tim koji je formiran negdje u januaru, februar, jer je general Jovanović namirisao, direktor direkcije, da će ovi pravovjernici početi smetati sve više i više. I onda je on dogovor sa mnom formirao koordinacioni tim za plasman aviona Galeba 4. Tu naredbu o formiranju tog tima koordinacionog je potpisao pomoćnik saveznog sekretara za vojno-privredni sektor Aleksandar Stamatović. I Nikodin Jovanović. Ja sam bio šef tima. Sa mnom su bili čovjek iz direkcije plus jedan kojim je bio desna ruka za direkciju. Bio je predstavnik vazduhoplovne industrije Jugoslavije Dušan Mišković. Fabrike Soko kao finalista je bio Sulejman Gosto. Onda još je bio... U svakom slučaju niste proširili baš priču, nego ste kompaktan tim napravili. Bio predstavnik Žarkova je bio Milojević i bio je Brka Petronijević ispred tehničke službi vazduhoplovstva. Nas, 5-6 smo činili koordinacioni tim. I taj koordinacioni tim je upravljao sa tim aktivnostima. I onda sam ja pred polazak, mi smo prvo izmislili TUS-ovu posjetu Americi. Tako što smo zaključili da bi sada došli do faze negdje koncem 90-ih, pred posjetu Amerikanaca, drugoj, trećoj Jugoslaviji, da treba sada da cijelu stvar još i komandant vazduhoplovstva pogura kod komandanta vazduhoplovstva američkog. I komandanta vazduhoplovstva i kod načelnika združnog štaba. Jeste, združnog štaba, koji je tad bio Colin Powell, čuveni general, prvi crnac, šef. Tako je kasnije i državni sekretar. Državni sekretar. I sad
ja sa Draganom se dogovorim da mi i u dogovoru sa američkim vojnim izaslanikom izmislimo uzvratnu posjetu. Prvo, znači sa gospodinom pukovnikom Ikonovićem koji je bio vojni izaslanik u Vašingtonu. I sad i sa američkim vojnim izaslanikom ovdje sa ovim Wiznentom. U Beogradu, Vizneru. I prvo komandant američkog vazduhoplovstva nikad nije dolazio u Jugoslaviju. Međutim, mi izmislimo da je to uzvratna posjeta. Ko će se sjećati kad je bila i... Da. I uglavnom Dragan Ikonomović i Wiznent uspiju da preko reda tamo se ubaci u protokol i mi negdje pred Novu godinu tako organizujemo ili januar organizujemo Tusovu posjetu Vašingtonu. Americi zapravo, američkom vazduhoplovstvu. I po protokolu je on trebao ostati jedno 15 minuta kod Colin Powella, a ostalo tamo po protokolu ići letiti F-16 vidjeti fabriku General Dynamics i tako dalje, već šta je bilo predviđeno. Sam general Tus je, da kažemo, bio pilot, vrhunski pilot, talentovani, prvi u rangu u svojoj, u Vazduhoplovnoj akademiji, prvi u rangu nakon 5-godišnjeg školovanja. I sad, ja sam napravio jednu informaciju proširenu, sadržajnu, da mislim tu se upoznam sa svim što je dotad urađeno, da bi bio što više upućen u stvar. I na svoju ruku mu pošaljem direktno njemu, a ovima u direkciji i ostalim strukturama pošaljem i sad sa strane, to je sačuvano tamo u dokumentima, piše pravo vjernici, ne trebamo ovoliko generalu davati suženu informaciju, samo osnovno, križano i tako dalje, bespotrebno, ali meni je bilo bitno da je TUS dobio kompletnu informaciju, originalnu. I dan kad je on trebao poći za Beograd, za New York, 10-kom, našom čuvenom Jatovom, mene zove njegov adjutant, šef kabineta, mislim da se Smiljanić ili tako ne Stojanović, tako nekako se prezivao, pukovnik, iz Banije, iz Like, tamo negdje. Kaže, doktore, dolazi hitno, šef te treba. Pa reko, za nije otišao na aerodromu, ne pitaj ništa, dolazi, čekate. Ja ukola, vozača, komandu vazduhoplovstva u Zemun, pravo gore u kabinet, onaj predratni namještaj u Duborezu, tako dalje. Ja kažem, izvolite, druže generale, on naruči nama kafe. Kaže, druže Gojkoviću, ja sam vas zovnuo da me saslušate da li sam naučio domaću zadaću. Ja u šoku, mislim. Druže generale, pustite vi to, druže generale. Molim vas, šta je dobar đak? Saslušajte me da li sam naučio domaću zadaću. I sad on meni kaže šta treba kod Colin Powella, šta treba kod ovoga komandanta vazduhoplovstva, šta ovdje, šta onda. Kaže, je li to sve? Rekao, generale, sasvim dovoljno, ništa više ne treba, ni više, ni manje. Sve ostalo ide, već je tamo spakovano, upakovano. Umjesto 15 minuta predviđenih kod Colin Powella je ostao sat i pol. I time je stvar zapečaćena? Zapečaćena da bi ja otišao u februaru u Fort Worth i potpisao. Jer je tad, poslije njegove posjete došao... Ovaj papir? Taj papir došao, Befel, što ja kažem Befel, saglasno od General Dynamicsu da s nama definitivno nema problema da ide sigurno posao sa Jugoslavijom. Kako je čitavu stvar prihvatila svetska javnost? Blago bude rečeno... Tu je i otvorena čitava stvar. Prilično do tada držana u tajnosti. Blago bude rečeno, bili su u šoku, pogotovo naši konkurenti, Italijani, Englezi nisu mogli sebi doći. Francuzi su s nama bili u velikom poslu oko nadzvučnog aviona, jer je trebao i njihov motor biti. Ja sam, zahvaljujući toj našoj saradnji velikoj sa Francuzima, malo bio u problemu sa potpisom memoranduma. Ja sam očekivao prema nekim dogovorima koje smo napravili ovdje u kući prije odlaska u Dallas, da vidimo s Amerikancima i nadzvučni avion. Jer je General Dynamics, mislim, čudo od firme. Da. Radi od igle do kosmičkih brodova, mornarice, tenkova, nema šta ne radi. Čekajte, u čitav proces kad ste već radi, naravno, pasionske brodove, radi rakete... 130.000 radnika je tad zapošljavao General Dynamics. Kažite nam, kad smo već kod raketa, tu su vam prilično u čitavoj stvari pomogli naš lobby, u stvari naša dijaspora, i tu su bila dva vrlo interesantna lika u podršci. Znači, jedan je bio David Vujić,
ovako. A drugi je bio Majk Vucelić. To je onaj 4. stup. Da. Koji sam rekao u startu, koji sam ja utvrdio kao polaz. Da, ovo je veoma, ovo su naši prijatelji. I u februaru kad sam bio, ili u junu kad sam bio, meni je Petar Stanić rekao, ima ovdje jedan čovjek, pomoćnik vojnog izaslanika, a i Dragan Ekonomović kažu, njih dvojica, ima ovdje jedan čovjek Jugoslaven, porijeklom Jugoslaven, zove se David Vujić, u stvari Dušan Vujić, ali se gore je zvanično David Vujić, čija je žena sekretarica Cartera, Jimmya Cartera. Da. Bila je u predizbornom štabu sekretarica i sad mu je sekretarica. Ginger. I sad mu je kao sekretarica u Bijeloj kući. Da. Kaže, on je zainteresovan da se uključi, eto da pomogne. Rekao, zovite čovjeka, što nema veze. I on njega dovedu, u stvari kažu mu da dođe i on dođe, jer to sve dešava u Vašingtonu i on je tu. I on dođe i mi se upoznamo. Ne znam kako, poslije smo se družili ovdje, poskadarili. Ali ovo je interesantno. Kaže on meni, ovdje ima dosta, ja njemu izložim ono što sam smatrao da mu trebam reći, pogotovo vezano za dijasporu i za to. I kažem, bilo bi dobro da se uključe naši ljudi koji su ovdje priznati, poznati, piloti, inženjeri, ovi, oni. Kaže, ima jedan, on je radio za nas. A David Vujić je prije toga, samo da bi znali ko je, bio direktor lobističkog tima programa Apollo za slanje čovjeka na mjesec. Jedan od 7 veličanstvenih Srba u kosmičkom programu Apollo. On je bio, znači, direktor lobističkog tima za Senat i Kongres u Vašingtonu. On je vedrio i oblačio. Kaže, ima jedan inženjer. A ima još jedna stvar. On je i projektant, glavni projektant aviona B1. B1 bombardera David Vujić, da. I pilot F5. I kaže on meni, ima ovdje jedan inženjer, on je vrlo interesantan i vrlo uticajan. Zove se Michael Vucelić. Pa rekao, sutra dan Michael Vucelić dođe svojim privatnim avionom u Washington na sastanak u ambasadu. I kad sam mu izložio cijelu priču, on je rekao, znate šta, drage volje, sve ću učiniti što treba i pomoć, ali ja se ne vidim trenutno u tom vašem poslu, ali ću vam pomoći maksimalno da vas povežem sa ljudima, sa firmama, sa ovim, sa onim i tako dalje. Da, znači, odigrali su fenomenalno, izuzetno značajno. Kako su išle pripreme? Znači, mi smo iza toga relativno brzo. Jedan interesantan detalj. Znači, kada je negdje čitava stvar prelomljena, vi ste imali kontakte sa ljudima iz Amerike, bez obzira na to što su počeli, u stvari, da su se počele loše odvijati stvari kod nas, vi ste izrazili svoju zabrinutost kod nekog od američkih zvaničnika. Ja sam prilikom susreta u Kineskoj, bio sam pozvan na prijem u Kinesku ambasadu povodom nacionalnog praznika armije ili ovako nešto ga gore u onoj zgradi u kralja Minutina. Da, kralja Milutina. Kralja Milutina, gore iznad 3. Beogradske. Tim nađena plava zgrada. I sa suprugom sam otišao na prijem i zateknem se susretnem se sa ovim američkim vojnim izaslanikom, s kojim sam poprilično izgradio korektne odnose, da kažem. Koliko mogu biti korektni u tom poslu, ali mislim da su bili krajnje korektni. Ja njemu kažem kako izražavam zabrinutost s obzirom na situaciju, kako se ovdje kod nas, šta se dešava, gdje to sve ide i tako dalje, bojim se najgore. On je meni rekao ovako, postoje dvije stvari, rekao Njemačka se mnogo miješa i tako dalje. Kaže on, postoje dvije stvari. Prvo, što se tiče Njemačke, to će riješiti Wall Street. A što se tiče vas, državni sekretar dolazi u junu i donosi vam poklon koji se ne odbija. I stvarno Baker je došao i donio 6,5 milijardi poklon dolara pod uslovom da riješimo svoje nesuglasice na miran način i da nastavimo dalje da radimo. Međutim, naši su u sivu, predstavnici republika, svih, jednoglasno, pogotovo Srbije i Hrvatske, rekli da nama pomoć ne treba. Ko je bio najglasniji u tome, otvoreno? Tuđman i Milošević. Tuđman i Milošević, da bi Baker kad se vratio
I kad je napisao u memoarima da je to najcrnji petak koji je doživio u životu kad je vidio bujanje nacionalizma od dna do vrha. Eto, to je njegov zaključak. Naravno, odnio novac sa sobom, a mi smo znači, to je bila tu propuštena prilika da se prizovemo pameti. To je početak juna bio, tako negdje, prva polovica. Da uđemo u jednu pravu proizvođačku i industrijsku revoluciju. U ozbiljan posao uđemo, po Bogu. Tehnološki smo bili na nivou zapada, u brodogradnji, u vazduhoplovstvu, u građevinarstvu, u drvoprerađivačkoj industriji, realno, da smo svi gubitnici bili u toj apsolutno svi smo izgubili. Ali sam ovaj potencijal, ovo je trebao na neki način da bude početak jedne saradnje. Nemamo mnogo vremena više u ovoj emisiji, ali ćemo kasnije pričati i o neverovatnoj varijanti tenka T-84A, pištolja CZ-99 u saradnji sa Beretom i tako dalje. Propušteni su izuzetno važni poslovi. Postoji neko mišljenje, i vi ga negirate, postoji neko mišljenje da su nas rasturili kao zemlju upravo zbog toga. Ne, zemlja je rasturena neslogom. Mi smo sami sebe, a ostali su nam pomogli, već kad hoćete, sad uradite to kako treba do kraja, a ne na svoj polovičan način. Jer da je bilo prepušteno nama, mi bi to mrljavili i patili se. Ovako su nam oni pomogli da se razvalimo do kraja. Da, oni su nam pomogli, ali tek kada smo mi dali dovoljno povod za takvu jednu stvar. Tako je. Hvala vam, gospodine Gojkoviću. Bila je... Hvala vam na pozivu. Dobrodošli sljedeći put. Bila je ovo emisija Naš Aeroput. Doviđenja, do narednog utorka. U novom broju lista Zbilja Vladimir Dimitrijević, Stepinac za početnike, dr. Marko S. Marković, Monsignor Stepinac, zločinac ili svetac, Boris Aleksić, Srpska pravoslavna crkva u procesu kanonizacije Stepinca, Dušan J. Bastašić, pismo episkopu Jovanu Ćulibrku, list za kulturu, umetnost i društvena pitanja Zbilja.